Yego, mugire igitondo cyiza, icyumweru cyiza kandi abakunzi b'Intare Official, aho musengera hose, abo muri Kiliziya Gatolika, abo mu yandi madini, insengero zose, ndabaramukije abasenga ku cyumweru, abasenze ku munsi w'ejo w'isabato namwe ndababwiye ngo Imana ibahe umugisha, uko byari bimeze ndizera ko mwasengeye n'abatarabashije kujyayo, kandi Imana ikomeze ibagire neza, ikomeze ibahereze impagarike n'ubugingo, kandi mugire Imana n'amafaranga. Turaje rero muri iki gitondo cyo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 2025, aho nje kugira ngo mbagezeho amakuru uko byitwaye muri Bashar Mokoto, ibitero by'indege byongeye kongera kugaruka n'ubundi, ibitero by'indege byongeye kugaruka hariya muri Bashar Mokoto, tuze turebere hamwe ibyo bitero se byaba byageze kuki. Abasirikari bo muri rejima iyobowe na Koloneli Chihutu, hariya ni muri teritware ya Mwenga, bakomeje kumerana nabi na Wazalendo, bamushinja kuba ari igikoresho cya M23, banavuga yuko Koloneli Chihutu ndetse na Foka Mike ari muri bamwe mu bari amafaranga ya Joseph Kabila na Corneille Nangaa, ku buryo ubona ko imirwano n'ubundi yakomeje hagati ya Wazalendo na FARDC. Turaza ngo tubirebere hamwe byose, ariko tunarebera hamwe kuri ya operation y'indege iri gukorwa hariya, iri kwibasira abande, eske iri kuzikagera kuri objectif. Turaza tuyirebere hamwe, ariko ndamya ko ariyo tugomba gutangirizaho, tukanarebera hamwe uko byayigendekeye iriya operation, n'ibinadushobokera dugifite umwanya. Turaza turebere hamwe ingabo z'u Burundi muri Uvira byitwaye gute, amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zamaze kwinjira muri M23, harimo n'abakoloneli bashobora kuba bagiye gutangira kampanye yo gushishikariza abasirikare bo muri FDNB ibikorwa byo kuva mu gisirikare cya FDNB bakinjira muri Alliance Fleuve Congo, bagafatanya n'abarwanya leta y'u Burundi gukuraho Perezida Nkurunziza, Perezida Ndayishimiye. Nkurunziza arangarutse mu kanwa, nyakwigendera Nkurunziza, uko Ndayishimiye n'abandi bafatanya nawe. Reka dutangire rero no makuru muri teritwari ya Masisi. Indege yongeye kugaruka ku musozi wa Mukengwa. Mukengwa na hari hedikota za General Jean Marie Bonane. M23 zamukuyemo, zikimara kumukuramo nko mu masaa 5 z'amanywa umunsi w'ejo, ya ndege ya Sokoyi yagarutse kugira ngo igabe ibitero by'indege ikoresheje ikirere hariya mu musozi wa Mukengwa, ni muri Bashar Mokoto, muri sheferi ya Bashari. Ariko baza gusanga intare za Sarambwe kumbe zinjiyemo, zikimara kwinjiramo zikora communication, ku buryo communication imanutse umusozi, ku buryo ibitero byashoboraga kuba byaza byamara kuhagera, noneho bakaza gusanga intare za Sarambwe zigahita zibura. Ngo bamanje bakoresha drone y'ubutasi, iraza kugira ngo imenye direction zirimo M23 hariya muri Mukengwa, muri defense ikomeye, ariko baza kugira ute, baza kuyibura. Bakimara kuyibura rero ntabwo byabaguye neza, kuko hari defense iriho hakurya n'ubundi. Donc urareba y'abantu barwanye agasozi kamwe araka n'akandi araka n'akandi ari kano gashobora kubamo uwo muhanganye na kano kakaba mundi. Niwo ngo uno musozi warimo M23 baraza barawupirona, barazibura M23 muri uriya musozi. Hari undi musozi wari urahangaha, uyu nguyu wari udeployinzemo uwitwa Koloneli Bavuga n'abandi donc n'indi staff ye cyangwa indi groupe ye, abandi bakamandazi be, baraza barahapirona. Koloneli Bavuga ararusimbuka, ariko abakoloneli 3 baza kuhagwa bo muri Nyatura abazungu. Do muri Nyatura abazungu baza kuhagwa, ndetse n'abandi barwanyi benshi barakomereka hariya mu musozi wa Mukengwa.
ni amakuru dukura hariya, ndetse na bamwe muri ba Wazalendo n'ubundi bagiye bacika, ariko baza gufatwa na M23 muri kiriya gice cyo muri Bashari Mokoto. Hari abandi barwanyi bagera nko muri abarwanyi 4 babashije gufatwa n'intare za Sarambwe ubwo batorokaga bari kuva hariya hantu ho FARDC yari imaze kuza gupirona ikica bagenzi babo, ndetse abo yari iri gushaka ikababura. Ni ukuvuga ngo hariya rero hari ibikorwa n'ubundi byahabereye. Reka dukomeze tumanze twarebera hamwe n'ibindi bikorwa n'ubundi bya FARDC bagiye bakora. Ndetse Wazalendo ni hariya mu ishyamba muri groupe Makisimba, iyo bita muri fore ya Cangikiro, aho abarwanyi ba Wazalendo bagiyemo barapirona bazi ko M23 yamaze kwinjiramo, bica abaturage bagera muri 25, Nyatura, NDC Renove, Semuse n'abandi barwanyi bagiye batandukanye, barabica, sibyo? Barabica, barahagwa. Kumva ko nabyo navuga yuko ari ibikorwa n'ubundi. Ni hariya ni muri lokalite Banamulema, ni mu mashyamba n'ubundi, aho abaturage bari bagiye bahungira. Abarwanyi ba Nyatura baraje barasa abaturage barabica. Kumva ko ibikorwa bya Nyatura, ibikorwa bya Wazalendo, ibikorwa bya FARDC bikomeje kuba bya bindi byo kwibasira abaturage. Hanga reka turebe n'ubundi zino bombardement n'ubundi zakomeje. Nuko ngo ni bombardement zabaye umunsi w'ejo kuwa gatandatu nimugoroba, ziza kuba ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9, ni muri territoire ya Masisi, ni muri lokalite Kalembe. Donc lokalite Kalembe ubu uri kurebana hakurya Zampeti na amadefense yari hariya muri Kalembe na Zampeti, ni muri sheferi ya Bashari. Ni umusozi umwe wo bita Nyarushamba, ni mu koline Nyarushamba iri hamwe na Peti, ariko iri muri Kalembe n'ubundi. Naho haje kuba bombardement za FARDC hariya, yaje kwa bombarda, maze kuza kwa bombarda, ibombarda aho bari bazi ko ari naho ari muri defense za M23, ariko M23 rero ubu ngubu yamaze kugira ikintu cyo nakwita ngo n'ubwirinzi, kuko ubwirinzi n'ubundi twavuga ifite nuko iragenda igakora iyo bita communication. Yamara gukora communication, muri za communication n'ubundi ikagenda igashyiramo ingabo, yamara kurundamo ingabo, ni ukuvuga ngo ku buryo baza kubombarda bagashakisha bagapfa kubombarda za nzu n'ubundi, cyangwa bya ibivera nibyo byabashije gusenyuka hariya. Ibivera byo ku by'ukuri byasenyutse, bikimara gusenyuka n'ubundi, ariko nta basirikare ba M23 baguyemo. Numva yuko ari ibintu twavuga n'ubundi navuga bifite icyo byigisha kuri M23. Nabo bagomba kumenya yuko guverinoma Kinshasa yamaze kunanirwa urugamba rwo gukoresha rwo hasi ku butaka. Ubu ngubu iri gukoresha urw'indege, cyane cyane nk'ahariya muri Bashari Mokoto. Ubona ko hari agace kari strategique kugira ngo kinjire, kari kujya hakurya hehe, kari kujya hakurya muri Warikari, uri kwambuka uriya mugezi wa za Ruhoru, za Mweso, cyangwa iriya wambuka kujya hakurya. Ubona ko muri iyo misozi iri strategique M23 yamaze kuyifata. Bishobora kuzagorana kuri FARDC na Wazalendo kubera ko iri gukontorora iyo misozi. Nuko ngo n'imisozi irimo hakurya muri za Kisimba na za Ikobo ikaba yifite, ariko bakabona ko nta bundi buhungiro, nta nzira bariya bo muri za Nyatura abazungu baba bafite kugira ngo babashe kuba bagira bava muri Bashari Mokoto, muri za Rukweti, za Karembe no mu bindi bice, kugira ngo babashe kwinjira muri za Pinga, kuko basa naho bari encerclé. Reka rero tugendere hamwe twigire muri iriya
operation n'ubundi iri kubera hariya ni muri Sud Kivu muri territoire ya Mwenga. Ni ukuvuga ngo bagarutse n'ubundi baza kutubwira ku kibazo kiri kuba kuri Colonel Chihutu uyobora 3306 regiment iri hariya za Mwenga, ukomeje kugaba ibitero bikomeye kuri za Wazalendo. Ni ukuvuga ngo ni kuri cya kibazo cyari amabariyeri ari zile bariyeri zirego yagiye ashyirwamo na Wazalendo yageraga muri 20, ugasanga ko kugira ngo uzave Shabunda uri kwerekera Uvira ku Mwenga ugera Shabunda, umuntu umwe yagombaga kuba yishyuye amafaranga ku mabariyeri ageze muri 500,000 à 1 million de francs congolais. Noneho uwitwa Foka Mike n'uwitwa Colonel Chihutu baza batangaza bavuga ko ibintu Colonel Chihutu ari kumwe na Foka Mike baza gukuraho ari amabariyeri. Ntabwo byashimishije Wazalendo, bahita bagaba bitero bari revandika, baraza bararasa Abazalendo bagira muri 7 bahita bahapfa muri abandi twakwita ko ari abaindiscipline. Ndetse Foka Mike na Colonel Chihutu bavuga ko bo badashyigikiye ari amabariyeri kuko abaturage batabazaga bakarira bakavuga ati ibi bintu birahangayikishije, birababaje kubona abantu bangana kuriya baza gutabaza bavuga ko amabariyeri yababanye menshi. Ntabwo byakiriye aho rero, kuko bari Abazalendo bahise bavuga bati uriya Colonel Chihutu ubundi yitwa Gahutu, ari muri bya bindi byo kwigira ukigira un vrai congolais, niba turabyita ngo ni vrai congolais, kwa kundi biyitaga aya mazina ba Chilombo, Chilimwami, Chiwewe, Chichichi, nawe aho kwita Gahutu cyangwa Gihutu yita ngo ni Chi kugira ngo yigire umuruba, ariko nawe ni umurwandofone ushaka kwigira muri babandi bihinduza amazina yita ngo ni Chihutu, doke kwa kundi kwigira mu Chiruba bakavuga ngo kwa kundi ba Chiseketi, ba Chirubu, ngo ba Chinti, baki bikavuga ko uyu nguyu ngo ari umukolaborateri wa Olivier Gasita. Ndetse ngo ko babonye amafaranga yaturutse kwa Corneille Nangaa no kwa Joseph Kabila, ayo mafaranga bayabonye kugira ngo babashe kugira ute gutanga biriya bice no kugira ngo bafacilite 23 ive muri Mwenga iri kwinjira he, iri kwinjira muri territoire ya Shabunda. Iri kwinjira muri territoire ya Shabunda, bakavuga bati no, aho kugira ngo ibintu bikomeze gukara, ibintu bikomeze gukomera, reka nawe tumwamagane nk'uko twamaganye nde Gasita nawe agende. Ni ukuvuga ngo we yarwanyije ari amabariyeri, uriya Chihutu ari kumwe na Foka Mike bahita bamushyiraho dosiye yuko ari gukorana na 23. Urabizi kuva mbere ya hose umuntu bashakaga gushyiraho dosiye iremeye yaba hano mu burasirazuba bwa Kongo ahangaha ndetse no muri Kinshasa, bahita bamushyiraho collaboration directe avec M23. Reka ibingibi tureka kubitindaho, bo bakomeje gusubiranamo, nibakomeze baryane. Ibyo ngibyo ubona ko amahirwe bayahereza M23 ariyo ibona amahirwe akomeye yo kuba amahirwe yo kuba yabanesha, kuko bo bari gucikamo ibice bibiri. Reka tujyana muri territoire ya Mwenga, muri centre ya Mwenga, muri hariya muri centre ya Kamanyora, aho M23 ejo yakoresheje meeting idasanzwe, ndetse bamwe mu bo bitaga ngo naba SD n'abatede cyangwa niba ubutasi bwa FARDC n'ubwavuye muri Wazalendo, bahita bumva ubutumwa bakiraga kiza kama 23, bahita bamanika amaboko baravuga bati twebwe twaje tuje kuneka, ariko ibyo kuneka dusa naho tubivuyemo, ahubwo turitanze kuko tubonye yuko President Tshisekedi Chilombo nabo bari kumwe ko bakomeza kutubeshya
ahubwo twebwe turayobotse tuje muri Alliance Fleuve Congo M23 kugira ngo tugendere hamwe ibintu bigendere ku murongo, sibyo? Noneho natwe twiyubakire igihugu nta rusaku ntaki, natwe dufatanye n'abandi kugira ute kubaka igihugu cyacu kigendera ku bumwe bw'abanyekongo. Imana ihumugisha bariya biripotinze bakaza muri M23, bariya biripotinze bakemera kuva muri FRDC aho babeshwaga yuko bahembwa n'ibindi babeshaga uko bakorerwa ariko batayibona, ukabona yuko igihugu cyapfapfanye, bakemera guta nabo umushahara nkuko n'abandi bawutaye bakaza gukora M23. Reka mbashimire bose ababashije kugera kuri ziriya nshingano, ababashije kugera kuri uriya mwanya wo gutekereza no kwiyumva ko bava mu mashyamba bakava mu byo bari barimo bagahindura uko babagaho bakaza muri M23 kubera sensibilisation na meeting yabereye hari Akamanyura muri territoire ya Mwenga. Reka manze nakwisegura ku bantu ahangaha navugaga territoire ya aho navugaga harimo imirwano hagati ya Wazalendo nabo kwa Foka Mike, Wazalendo nabo kwa Foka Mike nabo kwa Colonel Chihutu muri Shabunda n'ubundi naho bikomeje gusa naho bikomera, kuko n'ubundi wenda mbibabwiraho abantu ngo bishuraga mu ma $1000 $500 kugira ngo uve Mwengo wegere ugera Shabunda, ariko ubu ngubu ngo bashizeho ngo bagomba gusigara amabariyeri 3 azajya yishura 2000 francs buri bariyeri, umuturage akageraho yishyuye 6000 francs. Angahe reka twigire rero muri Uvira, twirebere muri Uvira tunaremanza kamanze nababwira bamwe mu bayobozi bakuru bavuye mu gisirikari cy'u Burundi baragenda bajya mu mitwe yitwaje intwaro, bamwe bayoberwa niyo bagiye, ariko bavuga yuko barambiwe ubutegetsi bwa Gisegeti Kirombo, bavuga yuko bemewe umuhamagaro wo kugira ngo bigire muri Alliance. Donc nabo baje, bamwe bakavuga ko bagiye muri M23, abandi bakavuga ko bagiye muri ya mitwe irwanye leta y'u Burundi. Harimo Colonel Nzigiyimana Pierre Clever cyangwa Pierre Craveri, Lieutenant Colonel Barikore Alexis, Lieutenant Colonel Nindereye Angelus, Lieutenant Colonel Nkurunziza Willy, Lieutenant Colonel Habarugira Dieudonné, Lieutenant Colonel Nahimana Dafros, Lieutenant Colonel Ndikumagenge Apolline, Lieutenant Colonel Ndayishimiye Jean Baptiste, Lieutenant Colonel Atangimana Philbert. Hakaza abamajoro 5, abakapitene 4, abalieutenant 4 na suriyetena 1 n'abandi basirikari benshi. Urikumva yuko igisirikari cy'u Burundi nacyo kimaze gucika intege, noneho baza no gufata ibyemezo, baravuga bati President Evariste Ndayishimiye bari yagenda bakure mu gisirikari, abagenda bafata ya mariste y'abasirikari n'ubundi baragenda babakuramo, ariko bari bamwe mu baofisiye n'ubundi b'u Burundi bakoranaga na leta, ariko bo hejuru yo kurambirwa kubatuma muri Kongo bakaza kuhapfira, kuko bamwe muri bano bari baje hano za Sake, abandi bari bageze hariya za Mweso, abandi bari bageze za Ngungu, abandi bacitse ku icumu hariya mu Rubaya, abandi ukabona yuko bari bamaze kuba ati ibi bintu twanyuzemo tuzi ukuntu M23 irasa, tuzi abana b'abarundi bakomeje gupfira ku butaka bwa Kongo, ntabwo twakomeza kugira ute kubashora, natwe ngo twishore, ahubwo reka tureke Ndayishimiye na bariya bari kumwe nawe bakomeze, sibyo, bikorere ibyabo, bamara kwikorera ibyabo birabareba bo bagende babikore, nibamara kubikora ariko twebwe dukuremo akacu karenge. Byaje kuba ngombwa ko ndabona harimo n'abamama, ndabona nk'uriya Dafroze na Pauline bari abakoloneli b'abamama b'abakobwa,
baravuga bati reka tubaharire umwanya. Ubu ngubu rero amakuru ariho, bariya bamaze kuva hariya, bamwe bakavuga ko baza kwiyunga hariya kwa Fande Charles Matama, bamwe bari kumwe na Gakufe, anaribo batanga konsinye bakanahamagarira abarundi, kuko akenshi uraza gukurikirana amakuru ya hariya muri Uvira, uraza gusanga ko igisirikare cy'u Burundi gisa naho kiri kwivana muri no mirwano, gisa naho kiri kwivanamo, ubona yuko n'ubundi ko bitari buze, navuga ko bidashobora kuza korohera bitaza korohera Uburundi hariya bakiri hariya muri Uvira. Ukabona ko mu gihe M23 iramaze gufata Uvira nkuko tubibabwira, kandi mwe muzabibona, ngiye nkunda kubivuga ati mwitonde mumenye n'umujyi wa Goma uko byari biteye, nimumara kubibona n'ubundi birabahereza noneho n'amahirwe yo kumenya ngo ubu ngubu noneho bishobora kuza kugenda gute, biraza kugenda gute mu gihe hazaba hamaze gufatwa hakurya za Bujumbura. Se bazagira umutekano cyangwa bazagira amahoro? Ibyo nabyo nibyo abantu benshi bari gutekereza, bamara kubitekereza bakabyibazaho bakavuga ati niyo mpamvu hari Perezida Ndayishimiye ashaka kugira ngo agumishe abasirikari hariya, namara kubagumisha hariya petit a petit n'ubundi ninde bazamucungire umutekano. Eske bizoroha? Ntabwo bizoroha, bizakomera, ni ibintu bizakomera, n'ubundi ni ibintu bizakomera, ubona ko bitazapfa koroha kuri iriya leta y'u Burundi mu gihe M23 ize maze gufatira umujyi wa Uvira, kandi ukabona ko umujyi wa Uvira n'ubundi ari amarembo afungura kugira ngo hinjire Kalemi. Ngiye nkuko nababwiye, ntabwo Uvira izafatwa cyari cyo cya za Baraka kitari cyafatwa, nuko ngo ka Uvira kashobora kuzasigaranamo gutya n'inzira y'amazi batayifite. Inzira bazaba bafite ni inzira imwe rukumbi yinjira yinjira mu Burundi. Bakunze ibinare official rero, kamateguzi iminsi mike rwose ko amakuru ya Uvira, amakuru ya Pinga, amakuru ya za Kibuwa ariyo makuru agezweho. Amakuru ya Hombo ndaza kuyakurikirana. Hari umuntu wambwira ati Hombo yamaze kwinjirwamo na M23, inje gutohoza amakuru nsanga ko Hombo itari yinjirwa, ariko intare za Sarambwe ziri ku nkengero. Ubwo ngo abasirikari ba FARDC nabo bakoze sentinela muri mujyi wa Hombo, ariko icyo nababwira cyo nuko umujyi wa Hombo isaha ku isaha n'ubundi ushobora kuba tombe. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Bakunze ibintare official, ugubwe neza. Ciao ciao.